来关心希腊最近是因为透强风野火烧真紧、炭真紧，火是烧袂煞、烧袂离。雅典的郊区即马是乌烟大调咧，当地政府已经要求当地人爱赶紧疏开。有3万人即马是离开家园，消防部门有出动超过700个消防人员，甲30架无人机直升机去拍火。希腊的总理已经赶紧提早结束伊的假期，回去因的国内来处理这件代志，嘛向欧盟其他国家希望会当甲因斗相共。就那大火，风过正透，火炭甲正紧，乌多摆厝拢被烧害去。希腊首都雅典的附近10月发生野火，天气大致温度悬，风过透，火正紧就炭烧到雅典北边35公里的一个村。当局出动超过700位消防员，100多台车，也动员30多台飞机，还有直升机来拍火。当地居民讲，火炭甲正紧，有人车驶到一半拄到大火。Πονάμε το μέρος αυτό, έχουμε μεγαλώσει εδώ στο δάσος. Πραγματικά νιώθουμε πολύ μεγάλη θλίψη και οργή. Με τύλιξαν οι φλόγες, δεν έβλεπα, έπεσα μπροστά σε ένα πεύκο και αυτό εδώ. 当局下令雅典以东40公里的马拉上镇，超过300个居民紧急撤离，有10几个人因为烧着甲砸着送病院。今年自5月到今，希腊已经发生过几落百件野火。伫咧经过暖冬也个雨正少了，希腊67个创史上上冠军的纪录，而且这种情形也会继续。 Look in this country, we've had very different weather patterns. So we have longer periods of dry, and then we have more intense storms. And of course, in Greece, it's been a similar problem, an extended drought, and therefore, inevitably, more combustible material on the ground. 希腊总理米佐塔斯基提早结束伊的假期，回国应付危机，并且向欧盟寻求援助。欧盟伫12日宣布，包括法国、意大利、捷克、西班牙加土耳其等国家已经提供援助，派消防员去希腊斗相共拍火。公司新闻张伟玲、吴其昌编译。